नीति धम्मं जीवितपर्यन्तं यावनिब्बानं शरणं गच्छामि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो जुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीतिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदञ्चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपुद्गला एष भगवतो सावकसङ्घो बाहुनीयो दक्षिणीयो वञ्चतिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यं तीर्थं संगं जीवितपर्यन्तं यावनिब्बानं शरणं गच्छामि वन्दामि चेदियं सत्त्वं सत्पठानि सुपतिष्ठितं शारीरिकधातुमाहोदिभूतरूपासदा यस्य मूले निसिन्नो सत्पारिजयं अकावत्तो सत्पयुतं सत्तावन्ते तं बोधिपादकम् एते महाबोधि लोकनाथेन पूजितान्वितेन मस्सामि नमस्तुते कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कथं मच्चयं कममे बन्धे भूरि वन्यतारत् कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कथं मच्चयं कममे ब्रह्मे सन्दिग्धिकाकारिक कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कथं मच्चयं कममे सङ्गसुतिपरिणाम विमिना वन्दनमानन पूजा पटिपत्यानुभावेन आसवक्षयावहं होतु सर्वदुःखापमुञ्चतु साधु ये अभय मुद्रा है। इस प्रकार की रहती ना, दोनों हाथ एक ऐसा है, एक ऐसा। ये पहला मुद्रा देख रहे हैं इसके बाद।